红色。Lawan tetap lawan. Lama tunggu siang. Lama. Okey. Boleh? Ya. Okey, terima kasih kerana tunggu. Hari ini anak guam saya, Dato' Albert Tay, he's been charged for so-called corruptions under Section 17. As a criminal lawyer and as a former head of MACC, I find this very, very shocking. It's amazing that for the first time you hear a whistleblower is being charged for exposing not a small crime, but exposing a systemic corruption that involves one of the highest officers in Sabah, and he's been giving information after information for almost a year plus. Nothing has happened, and now he is being charged, and together with the so-called receiver. This is mind-boggling. It's never happened in any other parts of this world. What I don't understand is in which situation you would be able to go for corruption if you go and charge the whistleblower or the so-called giver, who in this case, in comparison to those who he has been exposing, who are holding high offices, he's a small fish. Go after the big fish, where you are actually reacting to the small fish. That is not how we fight corruption. This is not the first time a so-called giver of bribe or money is being used as a witness. In the case of Lim Guan Eng, we had Saksi by the name of Zarul, who had given testimony as to who he had given money to. Why wasn't he charged? Because if you were to charge him, then the case will be impractical. So similarly, in the case of Datin Rosmah Mansor, we had a prosecution witness who has not been charged, given the immunity. But why in this case, which involves Albert Tay, there is no such consideration? From day one, you get the Prime Minister announcing that we will not give protection to the whistleblower. How in the world are we going to fight corruption if that is the attitude and that is the policy of the current government? This is wrong, and this is we definitely will fight in court, but this is the message that we are saying to outside, that we will go for the small fish, we will go for those who expose our people. There's no point repeating hundreds of times that you are going to fight corruption, but when in reality, when someone like Albert courageously had come out, put his face, put his neck out to expose the wrongdoing, you went and pounced him. Not only just went and asked him to come, you went to his house and pounced him like a common criminal, like a terrorist, and there is no explanation as to why this has to happen. So, but we didn't see any reaction. They dragged their feet. Finally, out of 14 persons that he has exposed, only 2 was charged, and that too together with Albert. What's the message? They're trying to discourage him. They're trying to discourage him by charging him. And out of that 14, had MACC taken action, you wouldn't have these people
be returned as adun, there would be serious message that we will not tolerate corruption. But instead, the MECC dragged their feet and for some strange reason, they decided as a show of power, that they would go to his house with guns blazing to arrest the whistleblower, the informant. There is nothing under the Act that says that a whistleblower who is supposed to have been affected or tainted will not be given protection. There's nothing of that sort. It can withdraw protection, but it didn't say you cannot give protection. So don't misquote or misrepresent the law of whistleblower protection. Whistleblower protection can always be tainted, so-called tainted, or be part of the actual case. But if you want to withdraw the protection, you can use, but you have to give the protection first. In this case, there was no withdrawal of protection because they refused to give him protection in the first place. And having said that, forget about whistleblower. What about the protection of immunity to a prosecution witness? Nothing. So they tried to send a message that you speak about exposing, we will go guns blazing, we will arrest you under gunpoint, and then we will charge you. And they've also decided to teach a lesson that put the orange shirt, wear the handcuff, and drag them just during remand process. I'm sorry, this is not on. This is not on. During my time, I have actually specifically given directives that no one will be put in on orange shirts and handcuffed and to be paraded like a common criminal. That is not the way we fight corruption. That is politics. That is just a show. A real government that really wants to fight corruption deal with the informant, the whistleblower, in order to secure a proper prosecution. Not this way. This is not how it's done. Okay? I think by now you would know that Albert has been given bail, and he has been given the bail for 70,000 ringgit. And since his passport and the other condition of reporting. BM English also BM lah. Saya telah ditahan, dikurung selama 7 hari. Saya tidak, dalam 7 hari ini saya tidak pernah lihat social media. Saya punya telefon telah disita. Saya tidak tahu apa yang berlaku di luar. Sampai saat ini pun saya tidak pernah lagi tengok berita. Okay? Jadi apa yang saya mau sampaikan sekarang, segala yang saya cakap adalah berdasarkan fakta dan asas. Sebab 7 hari saya telah diasingkan dengan dunia ini. Pertama sekali, saya ingin menuntut, ini paling penting sekali. Menurut apa Samsul Iskandar, setiausaha politik, mantan setiausaha politik kandang kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, beliau yang cakap dengan saya, Anwar Ibrahim suruh merakam ini YB adun di Sabah terlibat dengan skandal rasuah ini. Kenapa daripada November 2024 tahun lepas saya asyik memperjuangkan ini skandal rasuah Sabah, sebab di belakang ada satu dalang yang terbesar, ada satu ekor jerung yang terbesar. Jadi saya ingin tanya, adakah Anwar Ibrahim telah disiasat? Adakah dia telah diambil statement? Ini Samsul Iskandar, ada video telah disebarkan. Samsul Iskandar yang beritahu saya, ada saksi lagi. Saya tanya dia, apa kita perlu buat? Betul tak kita buat macam ni? Kita perlu tanya Perdana Menteri. Dia kata dia telah bincang dengan Perdana Menteri dan Perdana Menteri panggil buat, sebab ini video rasuah ni boleh ambil sebagai ni untuk ugut mereka sebagai untuk kepentingan politik. Baru saya berani buat. Saya ni siapa? SPM telah siasat saya 7 hari, polis telah siasat saya berapa lama? Saya ni bukan ahli politik. Ini hari ini apa yang terbukti? Saya ni hanya rakyat jelita
jelata biasa saja. Tanpa seekor jerung besar di belakang, adakah saya berani buat? Namun apa yang berlaku? Dia mempergunakan saya, memberdayakan saya. Sebab tu kenapa saya tetap perjuangkan, saya tetap mendedarkan. Sebab sikap saya lagi tekan saya lagi, ugut saya lagi, saya lawan. Saya tak boleh tahan sudah. Mohon maaf, saya tak boleh tahan sudah dengan mereka. Jadi saya ingin tanya, Azam Baki nama terus disebut dalam video. Ketua Pesuruhjaya SPRM, nama dia. Dia terlibat. Adakah dia telah disiasat? Bagaimana KPSPRM siasat KPSPRM? Jadi saya mau tanya, saya mau menuntut satu penjelasan bahawa adakah Anwar Ibrahim terlibat? Apa siasatan telah dilakukan? Ini pertama sekali. Yang kedua, pada hari Jumaat pagi, lebih kurang dalam jam 10, SPRM ambush rumah saya. Bila dia ambush, saya turun, saya buka pintu, buka itu tingkap, ada satu pegawai, dia pakai sarung muka macam syaitan tau, sangat dahsyat tau. Pistol tu dia mengaju kepada saya, dia panggil saya buka pintu. Tetapi pintu tu dia orang pecah, itu safety lock telah ikat mati. Bukan saya tak mau buka. Dia panggil saya buka, saya nampak mata dia, ini saya percaya dia akan tembak saya. Saya memang percaya dia akan tembak saya. Dan saya tahu mereka kata SPRM, tapi saya tidak pernah tengok kad kuasa pun apa-apa warrant. Mereka kata mereka SPRM. Dalam otak saya fikir ini mesti Anwar yang panggil balik tembak mati saya tau. Jujur. Ini ada, saya memang takut, saya panik masa tu. Syukur anak saya umur 13 tahun lalu di belakang, dia sangat takut. Baru pegawai tu tak berani tembak. Saya percaya dia akan tembak saya masa tu. Lepas tu mereka tendang pintu lagi. Mereka masuk. Semua yang masuk tu 7-8 orang tu semua pegang pistol. Semua mengacu kepada saya pistol tu. Apa kesalahan saya? Mereka kata saya melanggar notis. Hello, come on, melanggar notis tau. Saya bukan jual dadah, saya bukan pergi rompak bank tau. Saya bukan teroris tau. Semua masuk, pertama acu pistol terhadap kepala saya. Semua masuk acu pistol. Bayangkan, jangan bagi saya alasan bodoh bahawa saya mungkin, saya tahu mereka akan bagi alasan seolah-olah saya mungkin ada senjata di rumah, saya ada apa-apa, simpan apa-apa atau ada beberapa orang di rumah. Come on lah, you SPRM lah, you ada bahagian risikan tau. Kamu ada bahagian risikan. Apa fungsi risikan tu? Kamu sudah risik dalam rumah saya, hanya saya seorang lelaki umur 13 ke atas. Saya seorang saja lelaki. Anak saya lelaki umur 13. Anak perempuan saya umur 10. Seorang lagi saya punya anak saudara umur 12 perempuan. Okey? Saya punya ibu mertua umur 70. Saya meet seorang Filipino umur 30 lebih. Saya meet isteri. Jadi semua tu perempuan, hanya seorang saja anak lelaki. Saya umur 13 dan saya seorang lelaki dewasa dalam rumah. Saya hanya melanggar notis dan notis tu saya pun tak tahu, saya tak pernah jumpa. Bayangkan, ketua Pesuruhjaya SPRM kata, panggil saya hari Isnin, ada media, ada notis media, kita semua nampak dalam social media. Saya ikut saja. Tiba-tiba muncul ini pegawai lain, adakah saya percaya? Kalau memo notis kenyataan rasmi daripada Ketua Pesuruhjaya pun tidak boleh percaya, saya mau percaya siapa? Jadi apa jabatan, apa bahagian risikan mereka telah buat? Oh, mereka kata mungkin saya senjata. You bodoh lah kamu. Kamu ceklah dekat Bukit Aman. Kamu boleh telefon Bukit Aman mah. Adakah saya ada senjata? Jadi apa yang saya boleh bawa ancaman terhadap SPRM, saya ingin tahu. Apa yang saya boleh wujudkan ancaman kepada SPRM? Anak-anak budak kecil semua di rumah saya saja. Bila masuk polis pistol atas kepala aku, panggil aku baling dekat lantai, ikat saya pakai cable tape tau. Pakai cable tape depan anak aku umur 13 saja. Lepas tu panggil saya keluarga duduk, turun ruang tamu, duduk atas sofa. Ini macam apa dah, macam perompak masuk rumah, dia mau cari kamu punya wang, dia panggil keluarga duduk sana tau. Itu perasaan saya tau. Pakai itu sangat dahsyat punya face mask, punya sarung muka. Saya ni anak semua panik tau. Jadi dia panggil aku baling, dia ikat saya dengan cable tape, lepas tu panggil semua orang turun, memalukan saya, menghinakan bapaknya di depan semua orang tau. Ibu mertua saya
hanya gara-gara tidak mematuhi notis. Kamu boleh buat begitu. Kamu kata kamu bagi macam-macam alasan. Dia kata dalam masa saya disiasat, dia kata mungkin saya ada senjata, mungkin saya ada ini itu, ada orang lain bersedia di rumah, mungkin boleh serang mereka. Apa fungsi bisikan kamu? Apa yang berlaku hari ini sama seperti tahun 1998 semasa Anwar Ibrahim, semasa pihak polis UTK pecah rumah dia, tangkap dia. Namun masa itu Anwar Ibrahim pun tidak digari tau. Dia pun tidak dipaksa baling untuk ikat kabel tape tau. Masa itu. Tapi apa yang dia buat sekarang, Anwar Ibrahim dia buat sekarang, dia arahkan SPM ni, itulah tahun 98 dia buat terhadap saya. Kadang-kadang saya ni mau dedakan kesalahan dia. Apa negara kita ni? Ini semua fakta saya cakap ni. Sebab saya ada CCTV. Dan satu lagi, masuk rumah semua, panggil saya isteri, delete itu video. Itu rumah saya, hak tanah saya tahu. Kamu masuk rumah saya, kamu paksa saya isteri, delete itu video. Sebab masa dia pecah tu, saya panggil isteri ambil video. Dia panggil isteri saya, delete itu video. Dan saya ambil CCTV recorder, dia ambil. Apa kaitan saya langgar notis dengan you ambil CCTV recorder saya? Saya di sini, saya menegaskan dengan sekeras-kerasnya, jika CCTV recorder tu ambil balik, dalam tu rosak, terpadam, terdelete, saya akan menuntut SPIM sampai lubang cacing. Ini saya ingin menegaskan sekeras-kerasnya. Kalau CCTV dalam hilang tempoh masa itu, ataupun dia bagi alasan rosak semua segala macam, okey, saya akan tuntut dia sampai lubang cacing. Itu adalah paling penting. You masuk saya main rumah, you cakap you mau tahan saya balik SPIM, apa kaitan dengan CCTV saya? Dan kenapa panggil saya isi delete itu video kalau kau tak salah? Apa ni semua? Terakhir sekali, saya ingin bagi tahu apa yang kerajaan hari ini buat, kerajaan Madani hari ini buat adalah tengah menghantar satu ancaman, satu isyarat ancaman yang beracun kepada seluruh masyarakat Malaysia, bahawa jika kamu mendedahkan salah laku orang besar, pemimpin tertinggi, akibat kamu adalah sama seperti saya. Baik kamu diam. Inilah yang apa yang mau hantarkan. Inilah isyarat yang jelas kerajaan Madani hantarkan. Dia lebih teruk daripada Mahathir kalau tanya saya. Ini yang saya cakap. Anwar Ibrahim dia cuba sekat ini semua. Dia lebih teruk daripada Mahathir. Sampai saat ini saya tak pernah takut sama dia. Saya bagi tahu Anwar Ibrahim, saya percaya dia jangan tengok ini. Saya bagi tahu saya tak pernah takut sama kamu sebab dunia ni sudah berbeza. Ini dunia zaman era social media. Bukan tahun 98 kamu boleh tutup lagi. Saya tak takut dengan dia. Apabila kamu sentuh sama keluarga, apabila kamu sentuh sama isteri, itu pegawai-pegawai SPM ambil pisau acuh sama isteri, kamu mau menentang saya. Bukan, jangan don't touch my family. Jangan sentuh keluarga saya. Saya yang mendedahkan, apa-apa cari saya. Ambil pistol mengacuh sama isteri. Bayangkan, apa salah isteri saya? Dia tak kaitan, dia tidak tahu langsung apa-apa berhubung perkara ni. Apa salah isteri saya sampai begitu? Jadi Anwar Ibrahim, apa yang kamu buat hari ini, kamu bersedia untuk menanggung semua dosa ini. Okey? Rakyat Malaysia, jangan lagi percaya kepada kerajaan ini, kepada manusia ini. Inilah nampak ini. Ini contoh terbaik di depan semua. Okey? Jangan diperdayakan oleh dia lagi, diperbodohkan oleh dia lagi. Niat dia adalah tutup segala skandal berkaitan dengan dia. Saya terakhir saya menuntut dia bagi penjelasan dalam masa 7 hari, termasuk sampai CCTV, termasuk adakah dia bagi arahan, dia terlibat panggil Samsul Iskandar, bagi arahan kepada Samsul Iskandar, hantar mesej kepada saya. Bayangkan Samsul Iskandar adalah setiausaha politik kanan, bermakna dia adalah orang second man kepada Perdana Menteri. Saya tak percaya dia, saya percaya siapa lagi? Jadi saya bagi masa 7 hari Anwar Ibrahim untuk jawab segala tuntutan saya. Jika tidak, kamu gagal untuk menjawab, kamu harus letak jawatan. Reformati. 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 Sorry, when you touch my family, I don't accept. You can touch me, but you cannot touch my family. I'm sorry, you cannot touch my family.
Ya, gini. Sana. Sekali. Okay. No worry. Hey, Semua? Ida kena ada. Apa? Tiga mau. Kita ada AI. Okay, for this section of Chinese, okay? Same thing. Chinese only. Okay, Chinese only. Okay, 大家好。我真的不可以说，政府反贪委员会来共同讲的，你可以跟我一切事情都是我做出的这个决定，去把这个全文公开，但是你们不可以共同讲，你来跟我这个开枪是我的好办法，因为事情是我说的，我会承担这个结果。当反贪委员会一进来的时候，他们强制了我的时候，我真的以为他们是我开枪，我真的以为他们不是谁派来真的要杀掉我。他说，幸好我的孩子在后面走过，他走过的时候，我看到这个人的眼神，他已经有一些转变，额头戴上很恐怖的面具，很恐怖，看起来是很恐怖的。每个人进到我家里，面爆了门之后，就用枪指着我，最少6。你知道我为什么？因为我让我承担，因为是我举报这整个传闻出来，是我还是整个传闻，从沙巴没烧到现在到地方，对不对？从沙巴再到安华走到，但是不要来动我的权利，还用枪来指着我老婆，我真的不可以接受。我作为一个爸爸，我作为一个老婆，有责任要保护他们的，不是给他们受到这样子的影响。现在安华所做的这一切。都是在告诉全国人民不要去举报他们，谁举报他们，谁就会被为难的时候我就骂。他很明显已经给了你一个信息，一个信号，不要举报他们。你可以举报反对党的贪污，而不是举报他有参与的贪污。如果你举报他有参与的贪污，就好像我这样子，就会被控告，就会被用一切的方法来打压你，来施压你。所以全国人民，我们醒看到你这个是什么政府。最后，我所有刚才我所讲的要求我要在7天里面给我一个圆满的解释，因为我的那个CCTV， 我的那个电眼已经在他们的手上，不要告诉我里面所拍下的留下的已经是被取消啦，是坏的什么，我最担心这个事情，所以我在这里我要强调。不要和我说，到时候给我那个录影机，那个录影说里面的东西不见了。我强调就是我为什么我强调这一点，我知道他们会做这一步。这个录影 CCTV 可以证明所有的一切在他们的手上。如果安华他决定了这个事情，我交代，我要交代7天以内，我要很辞职。他们是去到一个什么底线的，他已经动到我家。开始公开的时候，他们不给我公开，他们还要利用我，所以我就自己去公开，我就当大马自己去公开，所以就也是他们逮住了他们就一路想办法去弄我，一路想办法去死掉我，直到被沙巴6月30号。